much doing like this. I want to. ¿Qué? ¿Mucho? ¿Más? Ne, ovo nije formula, ovo je majčino mlijeko. Izmuzli smo Karlu. Ne, šalno stvarno, Karla je ispumpala mlijeko. Pre neko večer imala je mnogo mlijeka i ispumpali smo mlijeko da damo u trenutku kada nema. Opa! Braća? A, pijenice? Dosta mlijeka, hoćemo još? Ok, još mlijeka. Malo pre sam pričao sa Karlom kako nas Ema ubedljivo podsjeća na nas dvoje. I ona radi neke te male stvari. Naprimjer, ona izgledom liči na mene. Kaže, gledaj mi ceo dan juče i svaki put kad je pogledam vidim tebe. Nema šanse da su je zamenili u bolnici. Kada radimo ovo, kad sam je čaškao po glavi malo pre, da zaspi, pravila je zvukove tipa to isto Karla radi kada je čaškam po glavi prema što zaspi. I također ovako kada spava s otvorenim ustama, to isto Karla radi kada spava. Mislim, cijela njena porodica. Moja mala koala. Ovdje je pirinač, gotovo. Dodali smo, još malo treba dodamo, soja sos, promešamo. Smotamo ga, dodamo ga u ovaj pirinač. Čak i parčići mesa. Evo ga i ovdje meso. To čisto samo malo zbog ukusa, ništa više. Mladog luka. Ovdje luka, papriku, pršutke. Soja sos, crveni sos. Brokoli smo skuvali ranije. U bolnici, tako da sada tražimo, to je Karla traži, ja samo podržavam, bodrim joj leđa, što bi se rekao. Ona traži negdje da je može da primi vakcinu. Sad ima mjesta gdje može se primi vakcina za nekih $80, što je to negdje u Srbiji malo jače od 8.000, ali imaju i mjesta gdje može se primi vakcina, ova ista vakcina za džab. Sad ima jedna klinika blizu nas gdje možemo da uradimo tu vakcinu. Jedino je problem što ako ja ovako beo odem tamo, ima samo da pogledaju popreku i im kažu hej, nemoj da zajebavaš. Jer ovdje u Peru, čim vide da si beo, odmah misli imaš para. I malo me nervira to ponašanje, ali to je neka priča za drugi put. Napravit ću jedan video i u vezi toga. Tako da, najvjerojatnije ću ja se krijem za ćoška dok Karla ode sa njom da primi vakcinu. Nisam mogao ranije da snimam, ali upravo smo u bolnici gdje je ona primila svoju vakcinu koja je nedostajala. I Karla ovdje, hvala mama, ima strah od vakcina. Ona ne može da vidi vakcinu
uopšte, pogotovo kad je ulazi pod kožu, ne može da vidi iglu. I ona nije mogla da gleda, mora da izađe iz ove, kako zove, kancelarije, kao ne znam šta je, laboratorije. I Ema ovdje je bila veoma hrabra, samo je malo obrisnula kad je igla ušla i to je to. I posle toga prestala je, čak se islanjala neko vreme. Ne mogu sad da vam pokažem pošto trenutno jede, ali veoma je mirno. Tatina devojčica.